sắp theo tông đình reng ngô xin không cần in hill chung no in hun servi cây đi đi cần long nghi lim le lo min son ba vô đây tiêu cùng quy su linh lâu her lên ta thùng sức vui ru oliang in hung her suk no tay tu dang zaleng dang ai big lâu ten sức vui ru lo mây đi zum mu van lai ngin sức vui lam zo la bile pu hai nun dan chu in sirin umni kha min nung khu kan phang sức vui in thăng lo min him le lo min son ba vô đây tiêu cùng quy su linh lâu her lên ta thùng sức vui ru oliang in hung her suk nok dai tu dang zaleng dang ai big lâu ten sức vui ru lo mây đi
Sumahalaya sun, wildcard entry, surprise 11 day bela ko isanin. Mi patung extra ko isanin ko at haran ko yung lagsani ngayon. Remsa no na linay contest at mi pagi anong champion mo di ka na ko isanin. Sumahayin mi patung wildcard entry ano uma. Sumahay su ay no welcome sabak din ang entry mo. One, chanay di wala music ng player ulit. No welcome to Miss Cebu 2019 top 16.
Suju appearance dito. Isaway mo nung dengan nani alaya may pangahaya yung pakin. Ole, result bungay kiwo. First up, Miss Sipuru Dali 2019 top 5 ay welcome hasadak tim su Instagram eh, Facebook ka. People's Choice Award ay lakha. Contest ay kung kakatagang winner ka. Top 5 ka ay welcome. Masadak din ay kita ka. So dito, duhin ay pumuntingan nyo. Top 5 ka, masadak din. People's Choice Award, Miss Sipuru Dali 2019 to contestant number 12, Christy Mark! Ole, spot pati kailan eh. Next week, nag-co-host ng buong sila. Ano ang ating tumiling? Ole! 8 of 5 ating aapahin na! Serial number 7, Roxy Purple! Ano ito? Ole, sino pa ito? Apat yung lalaki number 3. So, Miss Sipuru Italy 2019 top 5 Milo welcome Eddie 2. Serial number 5, Felicia! Top 5 ating ipatumiling ka! Apalin na din eh! Serial number 15, Greg Sotis! Good evening, Node. Ole, spot papatsaw ay nita. Papatsaw ay nita, papatsaw. Kaya itong hiril, di mo na wala eh. Lain na lain ka, hirvin ba yung katambong dati o? Miss Sipuru Delhi 2019 top 5 ay welcome din ang anunumtak lapat na dali sa tiyang ka. Su Ole, tumirik! Oh, nakitsung no, ito siya. Contest na number pung dali, ang pingin pung tabay. Munir ka nung ha, Rebecca! Ole, 8 top 5 high, tigay, Christy Mark, Felicia, Pedro, Rebecca, Grace Sote, Ramdin Par. Ole, top 5 high, kanong success sa'yo backstage ha. Ilaw ba briefing? Rawat next round natin. Tuhin! Ay luhak, biya kaliagan, taksakay, ay contestant, hay ko, manpeg na, suplete. Ole, Tungay sa kabit, si Puro, nomination ang nila nga. Nomination ang nila, kuma, ilay, kuno ka na iwa. Teka, ano nila, ay long, nere. Kalong taksit sa'yo ni Miss Sipuru Delhi 2019 anong chake. Delhi nung may sa taksak niya. Delhi may puya nung kang sa'yo na. Nang ni kong may puya anong nominate na sa'yo itong paba. Itong chake kalong taksit sa'yo. Kalong taksit sa'yo backstage si Pilong
suwa Tangin supatun Ramle namda Dinga tetop suwa Tangin supatun Sai Orin Lung rutin Imin Lamin Bene di Sai Orin Lung rutin Imin Lamin Bene di Nami pasan sun Ni soleh musuh di nomidi Aku no suka di Ni delon ni jom dan ni giti Ramle nami pasan sun Ni soleh musuh di nomidi Aku no suka di Ni delon no jom dan ni giti Ramle nam ta tinga tetop suwa Tangin supat Ramle nam ta tinga tetop suwa Tangin supat Sai Morin Lung rutin Limin Lamin Benedit Sai Morin Lung rutin Limin Lamin Benedit Ramle nami pasan sun Ni soleh musi dinumidin Aru no sugatin Ni soleh musi dinumidin Ramle nami pasan sun Ni soleh musi dinumidin Aru no sugatin Ni dele na job na nigitin Ramle namta Dinga tetop suwa Tangin supat Ramle namta Dinga tetop suwa Tangin supat Limin, lamin, beneditiu Tenzai, morin, lung rutin Limin, lamin, beneditiu Tenzai, morin, lung rutin Limin, lamin, beneditiu Inside for in lung rutin Limin lamin good benedict
tiếng vô tư bầu mây ra hai khi nhìn tháng đi suy lung lên ôm một khóa ngái bóng vô tên cứ hôn em rồi dù ngại ôm ngại em dễ
kahit dahil zero ang madilimit yung lumang laro. Kaya mo nang ingatan kahit dahil zero ang madilimit yung lumang laro. Hindi ka nakakita mo rin.
ba? Backstage anong ikot ani? Random order ani? Question come to him. Casino number 1 so kani holding ni kata. Host him. Enjoy Pexi lunch time. He should I talk him. Question auma. He question he answer mukta. Andon din ani. Time with AC no ani. Andon sen andon din ni. Ole center stage contestant number 15 Grace Hotel from Pexilla. Ole number 1 Question number 1. Result equation to Hiyani. Miss Sikpuirui ang hi namnun pung Jibral na pakat ni angay na ang lain. Adit no, anong nula? Ngay dan initik no. Okay. Question. Hello, check. Technical problem ang lain. Atharing request equation kung repeat no kata. Equation to Hiyani. Miss Sikpuirui ang hi namnun pung Jibral na pakat ni angay na aguma. Hilayin adit no, anong nula? Ngay dan initik no, anisi, zukshil pita. Okay. Question chota containing inibek judges high and pui high chuba lo tu ka shila. Tuta Sikpuirui Miss Contest hi adit lo ball adit no from the chung lo adit no ball hom lo wei ta adit ball hom lo wei ti amiru chu hai chu masunin e boy khathona delhi ga hin kashi alem chun ani ang ko hin he Miss Contest hin e boy khathona I thok hin marting pe a changthar hai lunga kiron te hai te me cha tak tak ko hai hi ani hai hi an me cha da len pi na hai mu pho lang pe hi na ni in ka mu chu ka ngai na me be Long Atot chatak set kan long se Grace Hotel. Okay, next up contestant number 7 from the third from Pexilla. Kita kan bikin shoot buat kan. Five. Ramdin turn. In ring mo. Ramdin turn. Equation to Hiyani. Mar nung hay hay. Mar nung 8 toy sang. Hay na ni ay shin hay ni hang shilta. Pui hai lo noi pia Marnava khai choi sang the ning jun ai ham hai cultural dresses spoon bi hai hui bin la jun mar jong hai ko hi in za pilo in hai nam hai in za pilo in mar jong khom chata ka jong in le mi pui hai ta ni khoma I mi din am ha kui mar mi tak tak ani tia from the distance I look at sheet here la ding kham kha manam choi sang ding ha khai character hai nung chak hai khom chat dang khom hi asan chu nung ha khai chat ka chun character loss everything loss ni le khai choi chen nun chak moi ta ke pathin tri ni le academic si ka khom le kha thi bi hai ho ye mai nung ha khai ai ni hi ka wei si Kan long Kan long tak set serial number 7 from the third don't chatak set. Next Felicia contestant number 5 no anything. Padahal le. Jan. Ako nga ba tak deh. Nervous lah. Kayak ka nervous na. 3 apa tadi? Oleh Felicia equation to Hiyani. Delhi mar high context anin mar hay high fang le don zong na le in sung en kol na kuma mar pasal high ne ain nui bigin shitam
mar we hai hi abigin pasal hai tulai rama pasal hai nek manin mar hai hi sin thona ting a khom ni sin la in sung ti khom ni sin la no mai hai hi ei noi big no ni kalom Kalom tak sekse Felicia Ramper. Next, contestant number 12, Christy Mar. Lolo may di. Yung pag-big ulit. 4. Christy Mar, equation to hihiani. Delhi Mar hai namdang culture le sa pu nadang dangkara ni a. Hita kahin chang le thar la pe ding hai lai hin. Mar nam nun pu culture le tradition chim ral nilawa joy sang ani thei pe da ding mi hang shuta. Kalom tak set. Honest. I ishit amin kopuya uina. Kopuya yung nana tusu. Nam, culture, bangtia. Abigin. Kalom ngai dan tunsu, kaya ngai dan tunsu. Nam, chong. Chong ki peta min kashita atu duhom. So they just Delhi par hai nam ting hinga chong din ting tunsu. Chong ki mani chong, ma chong ki ngai pe mo ina. Kanuma. Jun nam amoy na din tunsu. Song hai na ang le lundan moy nung tang cha. Si hai ni apoy mo ma ti ba ko ka tham mo ti angin. Nam moy na din tunsu ni nang le ke poy mo. So they just nam su moy toy ni din tunsu ko lai ko hinga program to de lo fe na music queen hum ni din ham atu nam sukming chatu ding zum zum from ngai na atole nam chong hi ngai poi mo ina khala lai hom chong dang ne tek mani chong hi mang lo le la ti hi ka zo ni tu mo tu ni ro ka long tu Christy Mar Kalom tak sekse. Next up, doing last but not the least, Rebecca. Lolo may di. Pakatsan ko ma. Patro Number 2. Rebecca, Indrigam. Rebecca, equation to hihiani. Beauty pageant hi mar hai joy sang natinga kwet kontra pakat ni in isritam. Ani in kashita sa tu parang hakai di namdang digin dui big no zi zulang tu pakat ania. Wantang kang hai kang din hun dang le chabing ding ani no ni khom thay to so dun zum namdang angai ngai sang em hai ang din hun thu be the zi ani tian nang. Rebecca, kalom tak sekse. Anton Chai kia may contestant high. Ole, top 5. Next ay Puno Hatsu, result nation name ani. Kalom tak sekse top ไล่มึงอ่อยนกdengan tai lang nong tuk dengan ni oh Isaac parate le chatu ramdun nei
mình xa nhau luôn đi và ba người nhau trong căn mình xa nhau luôn đi và ba người nhau buồn bối đi
ilungin sila nagkakan jawa iba'y sun jikaran kahit lain na sipoy oy bangling lalpa kan choy tuay ko ni man tana takalong ng ay ko na kalong sumle pa yan daw siya ay ko na naging kuya amun le un takalalpa kay ni maka ikang choy ko ba lalpa taksati khom him tagkan ko ba ing lalpa kan fe ko kan ni ulaw na kan ni na nakat kan ni lalpa ni sute to ni lakle lalpa ni wairam haida kupeta di mumhom thina ni ka lalpa ku chabi pe kan lo ma ni ko blom chuban che waisu lalpa ni lai ni dak sikuro kan mangin taksati ka kan tu kan koi mo ta isu na da la da lalpa mai kan kanuma bihi kan ni na nge lalpa kan taksa longrel ngai mai kan lalpa in wai kan ko bela lalpa ni bihi kan ni la ti no to kan long to pa long chun lungin si takan ni ngai dam kan nge che tuin kan tin dengan ta lalpa kan fedan lam 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 khom kan longrel kan ngai na kan taksa kan sara kris ta beng beng la singa nang ma ne lalpa nang ma pi ko kan nang ma choi beng ding bi thul khom dok kan nge cha chu chau dalon lalpa hi bung thara lalpa nang ma mal so mat hak tam tak le ine ka di dum lem le thale ma lalpa sikuro ai mang nok ding kan re lalpa nang ma dum se na mi ke ko ding kan nge che ro ku dale choi moi na po ko na kan ni ha te san dam tu Yesu Krista kan che re in mang tha no dong se na chang pek phai reng kan lom tak set seo kum no ine kai hoi lem sikpui rui ai bang dok set ding ani